O můj. Nevím. Gamer čau. Hele, Moon. Jak mi mohl někdo zadělat barák, když ani nebyl na serveru? Nevíš o tom něco? No ja som sa ťa chcel... No ja som sa ťa chcel opýtať, či nemáš saplingy. Jo, zeptat se mě, zda nemám saplingy. Jo, potrebujeme saplingy hrozně surně. Já jenom zase jako třeba nahoru nezadělal ty, víš, jako můj barák a moje zvířata, kvůli tomu, že jsem ti dal ban. Počkaj, to tam máš, počkaj, idem sa pozrieť. Hej, kámo, to som vôbec nevedel, to kto urobil? Se tváříš jako... Jak sa tvárim, ja som confused? Však to bol Marvex, však tam to je napísané, že to bol Marvex. A před chvilkou, jak jsi byl tu chvíli ticha, když jsem se tě ptal, že jak to, že by to mohl Marvex zadělat, když nebyl na serveru, tak... On bol na serveri, ale ty si bol na spawne, čo si biznis. Kámo, vážne, sľubujem, nebol som to ja. A víš, on to napísal viackrát. On sa priznal k tomu, dokonca aj viackrát. Hej, kámo, ten Marvex je ale hrozný podivín, kámo, prečo by to robil? Já si spíš myslím, že to jako je taky na M, víš, ale... Mori to bol. Spíš jako na C končí, no. Potom ještě. Počkaj, to Mori, on si zmenil nick na Mori Bunduc. On tam má S, nie? Sa milíš. Jo. Hej, vážne, hej, ale nie, počkaj, nie, bol to Mati, on je na serveri teraz. A tak ty streamuješ, ne? It was at this moment that he knew. Já jakože bych si to mohl přetočit, víš, a podívat se, co jsi tam jako třeba před chvílí dělal. No, to ani nemusíš, lebo ja ti to teraz poviem, ja som bol u mňa na ostrove a som si tam budoval novú baseu a triedil som si aj témy. A jo, už na to koukám, jak si tady u mě jako... Ne, to som nebol ja. Myslím si, že si to zasloužíš tak raden, to je tak jako... Ne! 5000 lajkov, kúpim Dario figurku. Raz, dva, 3, 4, 5 častí. Takže za minútu ide autobus, ktorý nás vie zobrať priamo do Monaka. Hele, Samik, víš moc dobře, aké máme skúsenosti s autobusami. Ale ja premýšľam efektívne, takže poď ideme. To nemá šanci stihnúť, ani náhodou, Samko. Že nie jo? Tak ti ukážem, že sa milíš. Ty bastard! Co som ti říkala? Hej kamo, to vôbec nie je fér, keby si mi na začiatku do toho neskakala, no tak by sme to stihli. Ale vieš, ako to tu máme zafejlované. Takže sa idem pre istotu pozrieť, či sme na správnom nastupisku. Jo, no tak sa mrkni, ale mělo by to byť úplne v pořádku, však sme sa na to koukali, mělo by to ich stále. Naďu? Ale my sme na zlom nastupišti. A vlak tu je za 3 minúty. Kamo, však my nestihneme ani ten vlak. Poď! Počkej, co? Ježiš, pardon. Hej, same si 100% istý, že to je jinde, hej! Pardon. Samko, počkej na mňa, ja nemôžu. Pardon. Počkaj, jakže nad... Ach bože, my sme boli na správnom nadráži. Ne, to si děláš prdel, kámo. Oh, nice. Jo, kámo, ešte to stíhame. Naďu, poď rýchlo, som vo dverách. OK, Naďu, sme na viedenskom letisku, tak poď, ideme. Jo, bude to sranda. No sranda to bola len do tej doby, pokým sme nastúpili do lietadla, pretože Nudlička má veľký strach z lietania. OK, Naďu, nič sa nedeje. Nastúpime do lietadla a bude to rýchla dvojhodinová cesta. Až 2 hodiny budeme letieť kilometry nad zemi. Ale neboj sa, zarezervoval som predné sedadla, aby sme mali veľký priestor na nohy. Vepředu tam máme väčší pravdepodobnosť zemrieť. Takže máte aspoň približnú predstavu, ako náš let musel vyzerať. Nie? Nastúpili sme teda do lietadla, kde začala letuška vysvetovať bezpečnostné prvky lietadla, čo je stále dookola ten istý prehovor, ktorý každý, kto lieta, počul už asi 3000 krát. Až teda na Nudličku, ktorá si myslela, že sa z toho budú písať testy na známku. Po chvíli sa lietadlo začalo hýbať, aby sa dostalo na štartovaciu plochu. Hej, jestli to bude takhle házet celú dobu i ve vzduchu, tak to se mnou asi sekne. Ach jaj, to zletávanie bude teda sranda.
peklo! Mal som jej asi pred nastúpením povedať, že LED lietadlom je najbezpečnejší spôsob dopravy, ale mám pocit, že by jej to vôbec nepomohlo. Alebo áno? Vyskúšam. Neboj sa, toto je najbezpečnejší spôsob dopravy. Zora, môžete dať napríklad všetky cenné veci. A toto sa mi zíde na moje kľúče od baráku, keďže ich tu vôbec nebudem používať. Ale Samik, nezapomeneš na to. Ale čo by som zabudol, však bez toho sa nedostaneme do baráku, tak jasne, že to je vážna vec a na to si spomeniem. Žikam ti to ešte jedno pro istotu. Nezapomeneš to tady, kdy sa budeme baliť? Nie, nezabudnem, neboj sa. Čo sa nám stalo, tak budem mega rád, keď sa dostanem domov a spravím si vaňu. Objednáme si nejaké jedlo a budeme chillovať pred televíziou. Zasi si ty klíče z toho trezoru v našem apartmánu. Jak sem ti žikala, aby si je nezapomněl. Ne!